Ndak bakunyah tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam pertama tadi, ambo doakan masuk surga. Hasilnya kedua tadi itu. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang mana Allah lah memberi rahmat kepada awak, lah bagi rezeki kepada awak, lah bagi nikmat berkah, sehingga berkat rahmat dari Allah mangko dapat kita kamu saji ko. Kalau ndak de rahmat Allah doh, kalau ndak de rezeki Allah doh, ndak tiba kita kamu saji doh. Salah satu rezeki Allah, rezeki dapat bernafas. Nah, tu. Lai dia giahnya di Allah Taala wa oksigen lai udara untuk mangu, sehingga bisa wa kamu saji. Cobalah misalnya siang tadi ndak diizinkan di Allah Taala mangu agak 5 minit awas we. Tak hanya 2 awal selama 5 minit adihnya doh. Lalu Allah saleh mana? Cuman Allah Taala sayang kalau awak. Allah Taala ku ingin awak bertaubat, Allah Taala ku ingin awak banyak beramal. Allah Taala ingin masuk surga waktu kasodallahane. Dia giahnya lah awak rezeki, salah satunya rezeki dapat bernafas. Itu rezeki yang tidak terhingga doh. Bara banyak pitiwa kaman bali udara tu ndak kata bali-bali ge dewa doh. Salawat beriringkan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lai Muhammad bersalawat. Lai. Bapak satu lah deh. Shalli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'ina. Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'ina. Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar sahabat Nabi, Siti Fatimah binti Rasuli, Nabi Muhammad junjungan kami. Siti Fatimah binti Rasuli, Nabi Muhammad junjungan kami. Ya Maulana ya Habibi, nantikan kami di kemudian hari. Kalaulah tidak engkau menanti, beri syafaat ya Habibi. Kalaulah tidak engkau menanti, beri syafaat ya Habibi. Tuhan yang dia salah tapi lah yang muah. Dia muah satu baca apilah satu sekali dia. Shalli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'ina. Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'ina. Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar sahabat Nabi, Siti Fatimah binti Rasuli, Nabi Muhammad junjungan kami. Siti
Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad junjungan kami. Ya Maulana ya Habibi, nantikan kami di kemudian hari. Kalaulah tidak engkau menanti, beri syafaat ya Habibi. Kalaulah tidak engkau menanti, beri syafaat ya Habibi. Tan yang je. Alai itu satu. Usah boleh lebih ya. Iya. Arti lain ya. Bako itu bana salawat awak. Nah, kan di surah-surah lain kan itu lah bunyinya doh. Bako itu bana salawat awak. Bako bahasa bui ando Sayyidina Umar, Utsman, Abu Bakar, Ali, Siti Fatimah. Bako bahasa bui bana itu naeng, gitu kan? Supaya nanti di akhirat semua dibangkit lo di Allah Taala orang-orang tu. Tua. Ketika dibangkitkan ke padang mahsyar, kiranya sarombongan wajah Abu Bakar, sarombongan wajah Umar, sarombongan wajah Sayyidina Ali, sarombongan wajah Utsman, sarombongan lawak sama Siti Fatimah anak Nabi. Tua. Artinya benar sarombongan ko, sarombongan wak masuk sargo. Tua. Jadi semakin aco apa salawai, semakin aco menyebut nama orang tu, untung tak kenal lo dicarinya wak di padang mahsyar nanti. Karena apa? Awaklah bersalawat ka Nabi, ka sahabat Nabi sampai ke anak Nabi. Tua. Jadi bapak ibu-ibu berhubung dek karena kini kan patangkan 7 balik Ramadan. 7 balik Ramadan tu nuzul Quran. Yang dikatakan nuzul Quran tu hari bila turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran tu diturunkan di Allah Taala pada tanggal 7 balik Ramadan. 7 balik Ramadan. Jadi nan Al-Quran ko ndak modernan kini ko dah nampak dewa dong. Dulu Al-Quran tu diturunkan dari malaikat Jibril kepada Nabi. Itu tu adoh alun adohnya bahuruf lain, alun adohnya bisa dibaca takah wak membaca kini lain. Adoh suara Al-Quran ko dulu mode-mode bunyi lonceng, aduh bunyi suara labah. Pokoknya ndak tahu sahabat yang lain dah. Hanya Nabi surang dan tahu. Jadi dek Nabi lah apa deknya, baru ditulianlah Al-Quran ko tadi di palapah kurma, di kulit-kulit kayu, di tulang untung, di batu, baru ditulis Al-Quran ko tadi. Jadi Al-Quran ko alun bentuk mushaf atau bentuk buku nawak celiak kini lain. Masih sapotong dulu. Manjago Al-Quran ko dulu bahasa salan ke hati-hati. Bako hati-hati bana dulu menjago Al-Quran karena takwi beko Rasulullah Al-Quran ko bacampue jo perkataan Nabi. Karenanya sama-sama bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab, hadis Nabi bahasa Arab. Jadi khawatir bana dulu. Sehingga Al-Quran ko nungguliah ditulis dulu lain. Lah Nabi doi tetap di pelapah kurma saya dulu jangan dibukukan ke cik Nabi. Lu boleh di Nabi lain. Jadi Al-Quran ko dulu ingat di kapal saya dulu. Jadi orang-orang sahabat-sahabat Nabi itu apa adanya 30 juz Al-Quran sadulah sahabat Nabi dah. Ada sahabat Nabi yang berumur 5 balik, berumur 10, berumur 7 balik. Itulah hafal Quran sadulahnya. Memang diwajibkan dulu hafal Quran kodek Nabi. Jadi sudah tu Allah sapa tinggal Nabi di zaman Abu Bakar terjadilah perperangan di zaman itu dong. Zaman Abu Bakar tu terjadi perperangan sehingga perperangan itu mengakibatkan para penghafal Quran ko banyak yang meninggal, banyak yang syahidnya, banyak yang kena bunuh. Di sini itulah mulai ada rencana di sahabat Nabi ko untuk membukukan Al-Quran. Mulailah disalin ke kerate salai-salai Al-Quran ko tadi sampai dimasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab Allah mulai Al-Quran ko ditulis Allah sudah kasadullah ne tiba dimasuk Utsman bin Affan dibukukan mana saranca-ranca ini banamolanya mushaf Utsmani namanya sehingga ketika Sayyidina Utsman sama Zaid bin Sabit menulis Al-Quran salam mulai Al-Quran tu orang parang karena tabuah lah jo pedang
punggua Utsman bin Affan kuasa inggo pas Utsman bin Affan manulih waliyatalataf basira darah kasinan. Tu mangku Al-Qur'an lambu tu ko nampak dewa waliyatalataf di sinan merah warnae itu tuh mengingatkan akan darah Utsman bin Affan tu. Boklah di surau umbo tu di Lubuk Masuang banyak tu Al-Qur'an lambu tu waliyatalataf sirah warnae itu tuh mengenang Utsman bin Affan sedang manulih Al-Qur'an. Hanya Utsman bin Affan ko matinya sedang manulih Al-Qur'an di bahaya pedang di orang kafi. Basirah darah itu pas tiba di waliyatalataf surah Al-Kahfi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu itu sejarah Al-Qur'an. Jadi zaman sahabat tu Al-Qur'an kalau nado batitiak bakumalai, kalau nado nun tu batitiak lai, kalau nado ta tu titiak dua, ya titiak dua, kalau nado takah tu lai. Orang hanya sekedar memahami saya dulu. Koko iko bacaan nego. Dek karenanya tulisannya tulisan orang kampung baso inyo. Jadi pahamnya lah tibo beko dimasuk tabi'in, lah tibo beko dimasuk di bawah sahabat tabi'in namanya, barulah Al-Qur'an ko dia giah titiak. Dia giah beko huruf fathah, kasrah, tasadiyah, sukun, tua. Sehingga dengan metode takah tu dapatlah awak membaca Al-Qur'an tu sampai kini. Tu nang sejarah Al-Qur'an. Sudah tu nak tua guna Al-Qur'an tu di awak gitu kan. Awak baca emang apa faedahnya di awak gitu kan. Jadi di hadis Imam Tirmizi dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah." Tuh. Sianan membaca satu huruf dari Al-Qur'an ko maka dapatnya 10 pahala. Satu huruf awak bacanya tapi pahala 10. Sampai dia Imam Nabi dalam hadis Imam Tirmizi do, indak membaca aku akan alif lam melainkan 3 huruf. Alif lam mim. Alif lam mim ya. Alif lam mim itu kan 3 huruf tu. Alif lam mim. Kece Nabi kalau satu huruf bernilai 10 pahalanya, alif lam mim 3 huruf, berarti berapa pahalanya dia waktu? 30 tua. Awak baca je alif lam mim ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dapat 30. 30 nya. 3 dati awak baca dapat 30 nak. Apa lagi awak mengaji? Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Cetong dia awak tu. Za lam ka alif lam. Banyak tu nak. Jadi banyak pahala yang dapat awak. Apa lagi nak pahalanya tu di bulan puasa. Kecek Nabi di dalam hadis Muslim, sianan membaca Al-Qur'an di bulan puasa, maka pahalanya dikalikan 700. Tua. Cie huruf awak baca di luar bulan puasa 10 Sudah tu 10 tu awak mengaji di bulan puasa 10 kali 700 berapa? Dong pandai kali-kali dah. 10 kali 700 7.000. Awak ulang ngaji lena. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Berapa tu? 21.000. Itu je bacanya 21.000. Apalagi orang baru-baru pandai mengaji. Alif lam lampek dia tu. Apalagi orang baru pandai ngaji. Maka tu banyak pahala dia tu nak. Jadi itu makanya bulan puasa tu sangat disuruh bana dek Nabi ko baca Al-Qur'an gitu kan, maupun di luar bulan puasa. Jadi bulan puasa ko sadalah amal ibadah wa dikalikan dengan 700. Kalau mengaji wa 30 juz Al-Qur'an kecek Nabi di dalam kecek Nabi dan kecek ahli mufassir, sadolah huruf yang ada di dalam Al-Qur'an ko 723.000 huruf. Tu 723.000 huruf. Dikali 700. Anda sahab bikian itu ya. Sampai je lah banyak. Kau melatih ya puak kau. Memori wak. Jadi itu banyaknya pahala membaca Al-Qur'an. Tu cie baru tu pahala membaca Al-Qur'an dikalikan 700 kalau di bulan puasa kau. Anak tentu dia waktu tu cie pahala tu sakadang atas sakadang mega kau kadang tentu dia waktu tu. Kau kadang tu cie dikalikan 700. Sudah tu orang yang gemar membaca Al-Qur'an ko maniti siratal mustaqim tu mode cokile. Tu mode makile.
Bawa pernah awak mencilek-cilek nak kan kancang tu atakah tu maniki siratal mustaqim. Padahal siratal mustaqim tu kalau di dalam hadis baswo kok tajamnya satajam pedang, kok ngene satipih rambut di balah tujuh, jauhnya 500.000 tahun awak ka berjalan di sinan. Tapi dia awak membaca Al-Qur'an, acawa mengkhatamkan Al-Qur'an sebentar je rasanya. Cuy, tipu awak di surga. Tentu lah kalau ada tipu saya awak mah aja kan. Takah tu apa kok takah tu bana dek karena Al-Qur'an ko perkataan Allah Taala. Tu perkataan Allah Taala, norma atau aturan yang digi Allah Taala untuk menjalani kehidupan ko. Diagiahnya Allah Taala ka baki awak supaya rancak kehidupan awak. Tu maka dilipik gandokanlah pahala awak tu. Sudah tu mun yang lapan awak kaji nak hamilul Quran la yu'azabu wa la yuhasabu yaumil qiyamah. Dak diazabnya doh. Sudah tu dak lo dihisabnya doh di hari kiamat doh. Langsung masuk surga je ni. Takah tu pahala membaca Al-Quran. Labarat nak. Tu tambah ni. Pahala membaca Al-Quran ko manarangi kuburan awak nanti. Tarang kuburan awak deh. Sudah tu jasad awak dak lo dimakan dek tanah doh. Jadi dulu nak mendapat cerita dari guru, ada seorang qari punya rajin membaca Al-Quran. Nya dah apa 30 juz deh doh, tapi nya mengaji Quran ko rutin ko. Ndak sadikanya gak sehari, ndak dua dikanya sehari, pokoknya mengaji tiap hari. Jadi suatu ketika meninggallah orang qari ko tadi, orang yang mengaji ko tadi meninggalnya nak. Sudah meninggal tu bakubuannya di Jakarta, Allah setahun sudah tu takkan dia keluarganya di kampung. Kalau pergi ziarah wa ce mengunjungi orang gaib jauh benar ke Jakarta ce kan. Pindahan je lah apa itu ke kan. Tanah-tanah jejaknya mai itu dibawa tanah itu ke kampung ke kan, dibawa di kampung. Artinya benar dipindahan pusagonya ko ke kampung. Yalah dapat kesepakatan baturi ke Jakarta ko dibongkar kuburannya. Yalah setahun lah muai. Kiro pas dibongkar pusaronya tu nak modemanya baru meninggal atakah tujuh bantu baru. Modemanya baru meninggal padahalnya ndak wali Allah ge disabui orang tu, ndak orang karamai ge nya disabui orang biasa-biasanya. Cuma nya mengaji tiap hari sadika sehari atau dua dika sehari gitu kan. Cuma nyurutin pas dibongkar kubur modemanya baru meninggal takah tujuh bantu baru. Bahkan nan kain kapan itu tak kumuh dah. Modema baru masukan kain kapan ke dalam tanah, atakah artinya boleh luar sangene gitu kan, artinya warna lencai jasad ekolai dah. Ndak amuah bumi itu memakan daging orang dan membaca Al-Quran ko doh tu. Takah tu bana takui bumi ndak nio caciang, ndak nio kalau ndak nio ular, ndak nio segala macamnya ndak nio dek karena ahli bumi ko mau kalau Allah nadoh di dalam bumi itu ikut lo memuliakan Al-Quran tu. Ikutlah memuliakan orang dan gemar membaca Al-Quran. Jadi nak bapak-bapak, ibu-ibu, kalau niyo awak takai tu niyo tarang pusaru awak, niyo awak maniti siratal mustaqim tu sakancang-kancangnya, niyo tak buka pintu surga tu dewa. Allah Taala lah magih jalan ke baki awak, yaitunya membaca Al-Quran gitu kan. Apalagi di bulan puasa ko kinilah malam ke-8 balik. Ibarat awak pergi mendaki gini kau akulah menurun namu kana. Saban tali awak kan tinggal ni. Kan tinggal awak. Narawak tali bersubuh jadi tindak kana. Awak lampir kan tinggal santali di bulan puasa ko. Tah bulan tahun biswa ko, tah lai basuo jo je bulan puasa li tah hindak. Tah lai panjang jo muai awak li tah hindak na jaleh dah awak tu dah. Ya kan? Muai awak lah tu, kadang awak lah sakit-sakitan gitu kan. Hidup awak payah kadang, tahli panjang je muai awak tak hindak gitu kan. Sementara bulan puasa ko nak barang hari ni tinggal ada 2 minggu ni tinggalinya. Jadi nan 2 minggu ko pas sungguh-sungguhan lah tu membaca Al-Quran. 2 minggu, sampai balik hari misalnya, sampai balik hari. Sehari tu buat 2 juz. 2 juz berarti sampai balik kali 2 28. Dilebihan 2 juz dari 30. Ndak khatam awak selama sampai balik hari itu 30 juz. Usahawan lah tu. Jadi nyampang budak disabui nak singke umwe wa Allah aduh bekal wa di akhirat. Karena Al-Quran ko nak ada unsur ria dah. Dak ada rianya baca Quran, dak ada sombongnya batu. Nyawa seorang nang baca ni. Awak seorang je baca rumahnya, awak seorang je membaca nang kamandangannya gitu kan.
Mudun sana awak habis karajo, anak awak kadang lalu awak seorang baca ni. Tak ada awak penganggaan ke dong. Itu yo bana pahalonan murni bana bagi diri awak tu. Jadi usahawan lah tu selama 4 balik hari ko, tembus dia awak hendaknya 30 juz Al-Quran. Berapa banyak hurufnya tu? Dikali 700 banyaknya. Tu insya-Allah kuburan awak tarang, awak bakawan dia pun di dalam kubur mana tisratul mustaqim mudah, ndak dihisap, ndak lo diazab buat dah. Gimana menjadi hamba yang paling mulia awak nanti. Bahkan kalau anak-anak awak lain ni yo nak menghafal Al-Quran, kau kemudian bukan anak itu sedang kuliah kini di Stefik nak, kemudian brosur yang dikacau tu sampai mau kuliah tu mah. Jadi kalau kami di kampus tu menjalang masuk biswa harus apa dulu salaman Al-Quran. Menjalang masuk kalau biswa harus apa salaman. Sakurang-kurangnya salaman tu boleh awak membacanya 2 kali, awak baca setengah sila Quran. Beko bacalah setengah li. Tu tiap hari tu. Tiap hari baca Quran di sinan. Sa paling beraja awak sembahyang sunat dulu 2 rakaat. Artinya mana di sinan tu memang gudangnya para penghafal Quran di sinan. Juri-juri MTQ nasional, dari sampai mau kuliah tu dah. Kori-kori, tilawah, tingkat provinsi segala macam, tu di sini tu. Jadi kalau ada adik-adik di siko, kawan-kawan, nio kuliah awak, nio jadi ahli mufassir awak, nio tahu tentang Al-Quran ko ba'anyo, ba'a sejarah Al-Quran, berapa tiang yang baca Al-Quran, di Stefik tu gudang itu. Di sini tu pusatnya tu. Bahkan